bahandika icyo nacyo nikikirizubwa mu mateka kugira ngo imwe koregana yanyu numanyana mutyo hariho ikindi kiba kweta implied by conduct kugira ngo mumutiwe mucumanya nazo mashuganje na shashora sentence nuwatwire mbwe notwire no pangisaho icyo nacyo nikibani kimanywa kugira ngo numbane manyangu imwe mwine koregana yanyu landlord na tenant bine koregana ni mushashora sente amergo kwezi dena n'ikindi cyo kugira ngo aho kushanga ngo tuwabiteka mbahandice oine kureba ngo oriyo muntu oriyo no pangisa yo landlord maba mwine eziba kwete records ninge bihandiko byo kwereka ngo ninya ndikupangisa amajuganje niyo kugapangisa kandi nkupangisa sente ziti bene kugira ngo echo no muchandika mbana mucumanya tumwakoreje form agreement ko kamamanya ngo hariya amazina ganje naka nyine photocopy yendanga muntu akwa niteka ndijya ngo ushime ko umuntu kumiyo photocopy yendanga muntu ntupangisa sente ziti kana za kubana shashura ati kugira ngo iwobika landlord na noriyo mherezaho copy kugira ngo record eyo mwato kugira ngo umwanya go nakupangisa nogu nakupangisa ubwire bukwingana buti tumagora form agreement konke bimwabiteka nkahi umbahandice kumanya ngo nikiriza okupangisa amajuganje kugapangisa naka kandi sente zuri kwingana ziti ebe byona ndobana bikora ki nicyishime kwana ukora kandi landlord niyo no vunanizwa bwawe landlord kugira ngo amaje guwaza kupangisa gari omumbera eriyo kugira ngo amajobe obenorebuka gino bumori garmuraiti erukumara menu kugira ngo ebe bintu repairs ningashe ebe bintu gari mumbera nungiyo muti yara kubasa gukora ki yara kubasa kuturamu kugira ngo enje waza kupangisa omuntu debuka ngo eri omu condition nungi aho kubiteka nje rugamba kugira ngo no muromo gwa landlord kugira ngo amaje wo kuza kupangisa gabe gari mumbere nungiyo muti yara kubasa gukora ki yo kubasa kuturamu amwe no kugira ngo right niyo bakugamba ho nabagigamba na yiba kwita ka drainage system kugira ngo ejikore no gipangisa nkiziriye zo gukoresha kaza toilets zo munju naki umuntu abe zibe zine drainage yazo yo kugira ngo ebinte bo wakoresha bishora mwe kugira ngo enju eberi ombuteka eberi ombuteka iyo kubasa kupangisa umuntu kandi landlord nuwari kutora France bakora ngo yaguma nakora nakora repair ningashi na rebuka ngo ejenju eriyo mbuteka uburubo konka aho kushanga ngo iwe tenant ningashiwe omupangisa niyo waretere bintu bye byacweka iwe tenant niyo kutora France bwo gukora ki bwo kubishashura wajja watahamu wasanga ibintu biterire hati okuyija ujango inabana ubutapusu babuchwa manya sintu bazikora ki grass bazata ibisika byona babihandikaho hati ebyo ubu no vunanizubwa bwa tenant iyo mupangisa kureba ngo enju yuwatahiremu wagitebekanisa nko kuwagishangire konka aho kushanga ngo iwe tihabwe nshonga yawe kugira ngo ubutanka bwacweka bwakura bwayekurira ahabwo bwire kugira ngo imyaka njumaze imyaka 5 mukaga mushanju uvuko se binte mwene bizakura mwene washange ekintu kikakura ahabwo myaka kandi ate ekintu kiba kiriye cya landlord obutapu bukacerenya obutapu bukakura enyije mpata zikuzire iwe landlord rero kangu wakora ki wagaraka wazitereza washanga ngo ekeresire nisiskara timupangisa iwiwo niyo kutwara ubuvunanizo hariho kushanga ngo nk'ikintu mwene cyabanka ikecho bakota kugira ngo kaye hagwa nkenjura mpango yihunga yatwara nkamabati siro bono buvunazo bwa landlord mwari kuba nta kivunazo bwa engineer yawe kandi urebe ibyo major repairs zo kuba yine gukora na n'ikindi iwumbu pangisa iyo niyo kushashura bills ningashi amashanyaraza guwakoresa amiza guwakoresa izo sente niyo kuba nozishashura konka esente zo kushanga ngo ninyenda majo munju ku installinga ningasho kutekamo amashanyarazi kutekamo amizinkago ugo no murimo gwa landlord nwayine kuba nabikora konka hitshangire ngo landlord tiyabasa gukora ki tiyabasa gukora umurimo gwiyashime kubakozire orukora amashanyarazi nogenda amizu nogenda kandi munju tugarumu kandi gari yaho hi no mugambira uti twakubentuye na kuteka muki amize n'amashanyarazi zo munju wa mwikizano okagatamu aha consent ye landlord sente no kujya kujishashura itekanye cyo kutugamba kugira ngo those major installations ezo wakora mukazikirizana
landlord niwe kuja gukora ki ushashura nziza rwasi nzanza kugira ngo esente ezo zirge aha rent yo kubera no ushashura zibe nizo zakora ki zibe nizo zashashura then hatina na hariya repairs izina gambo major repairs ziyabayine kutereza konkatabasa kuzitereza hati aho iwe nko muntu kagire ngo hine cyaba ucyakine kuba nkiterezwa ku landlord tiyabasa kushitereza maybe takatungire sente iwe no mumanyisa utaza ubutapusa katapu bakatemire kacweka muri hine kuba no katereza landlord yatakatereze iwe tenant no katereza hazobanza obanje sente zo itegandi ikirizo ndukwichiriza kugira ngo iwe umumanyise ukakore konka orebeke ngo wahandike bwakora byatwara sente zkwingana kikani utaka ikasente ukazigamba nyingi wakore mutware 5 na akakore mutware 10 one gamba esente kuwazikweresa nebi wakora sente zenyine then we landlord akushashira atakushashwire sente zo nzubanza rigankahi aha rentage ni cyacu mwe niwe waba ino kuwa woyine kutwara vunanizwa kugira ngo ebinte bo washisha niwo shime kuba kuze ngo tuwabikora landlord nabikora konka sente abaniwe yazisharaho abaniwe yazishashuza kugira ngo be ni washashura sente ezo kugira ngo ebintu bisisikire kandi niwo bisisire kandi ushime kuba bukozire yakugambira ukabera kubikora we nabishashura nabikora konka sente zikumanyisa obani wakora ki obani wazishashura ureka ngo izo sente ni wazishashura hara ineje yenyine hara ineje yenyine niyo tiyo kugira ngo ebintu byasisikara mboshenje tukagisura mu tuta tukareka ngo twakora repairs kugira ngo twatujya kugira ngo enje waza kupanyisa eberu nungi yo buteka kandi yo mutaro kubasa kora ki yo mutaro basakora ngo natura hagire cyabaho buri mutayi no vunanizubwa icyashimiye kuba akozire hara ineje so aho yenyine ha conditions inkezo ku bantu bazaye ziri mu agreement yere tubalizeho haiguru kakuba habaho butekiranganiza na muno agreement yegiti yahikirizibwa hakwa landlord nabaina matekage nyowe nyetaga kenu sente zange nizetaga mu kwezi ko takarayiremo tosemerie ko no henguze miezi mukago takasasubire nebindi hatika kuba habaho kucwendagane gyo enkoragane kandi yatabanunga gati umpangisa hamu na mukama wenju na muno conditions zeze zikwa mu agreement kiki kisemerire kuba nikikoro we bari mnonga atahashongeje yenyine yuko kushanga wa buri landlord na tenant tuwatu waravunanizwa bwawe kureba ngo wahikirize ndagano no ikizo nubakutwara umukoti landlord no basaka mutwara umukoti ninga shobonka kutwara umukoti kugira wahende ndagano kanga ameke cyo kureberaho nke bitwaragamo ware batakushashura sente zawe ninga shata chukana kuko yashime kwa chikozire ushime kuba nonozo umukoti kubanje izo sente kandi izo sente zo rukubanja hariho eziba ariko teba kweta small claims nasa kwebuza ati sente zinkubanja kaninche mbeshati nyonda mutwara mukoti nka hariho koti ya small claims nako takaje no mukoti aba LC bakuru bebyanga we have local council courts nazo kubasa kuri nshongezo kugira esente value ya sente yo kuba no bantu kushanga imbaje mitwari 10 ariko kwaje mitwari 5 ushanga nango abandi bari mu za miliyoni 2-3 no kweyongera yahigura hariho koti ezukore ahamishango je ya sente jiza kurenga miliyoni 10 ezokweta small claims courts kandi abazani zirenga mu nabuno zo mu courts seza higuru eza magistrates courts na hand konka iyo no twara umuramuzi no twara landlord ninga tenant umushango yawo uwo muramuzi abacwere nshonga zanyu waba noreba ngo iyo wanyi gisubizo haroke cyo kureberaho ngicitwaga mu mundagano cyanga mwikirizana noza kuba no shashura rent erukwinganeti kutoto akizana imitwaro nk'etano ninga imitwaro kama 15 ninga kurigero ko mwikirizana hato gwendagano ya gihenda hato ya gihenda washanga ngo tiyashashura sente zanje kandi akiriyo munje so itekandi gira ngo obanzo mhe notice yo kumugambira sente ko takashashwire myezi kayarabaho hato chihereza kumhereza notice wale batakwenyiga ataku atine cyakora umutwaro mukoti wa mutwaro mukoti karatine kikugendo misho itekandi kugambira ngo iwe landlord ninga shumuka menju no yikizwa kutaho mu majugawe ibako dari entry ozo mu majugawe umusasa kujya tingatahe mutanza gataha mu cyufubano itekandi gira ngo iwo mupangisa
iwe I mean landlord omuntu no mubanja taka kushashwire wa mutwaro mukoti aho mwezi gumwe ebiri eshatu taka mushashwire mwene rukora gutumwikirizana hati iyo no mutwara nkahi no mutwaro omukoti ningashi enju yawe gitaha mu kifuru koko kuko bingi babikirizine hati we ayikirizana na landlord ati mbwenu mpereza yo bwiri nza kwenda sente nshashura aho kwa landlord nawe nayenda bapangisa niwe no yendeje hato shitama oreba mwikirizana koko ibyo nandi bija habaho bitikirizana hariya landlord nakuronda takureba nakutera amasumu to kwata no mweshereka isumu tuzuruho enje kinjire kana yenda kugitaha hati waho kuburira nareba mba LC barano nabano kubagambe kugira ngo tokuzamiyo ko muntu genda na LC abebembezi bebyanga local leaders ogende na LC na police then mu accessing premises ninga shumutahemu mu majwago kandi kirungi kugira ngo wataho munji yo muntu o recording ebintu ebi washanga mukajya ngo wanda kumiyo munji atwira abuzira atarikwenda kurugamo o recording ebintu ebi mwashanga munju mubikaje umwanya ogurugo konka narando no kumugamba batananti no kubamanyisa kugira ngo okurwo munju yo muntu abujya ngo wari mu kushashura rent tuchikuyaho ibanja riya ibanja ndugumaho aho kwiteka ntugira ngo nana yaba nakubanja emitware 5 emitware 10 miliyoni zingaye ibanja nduguma haguma nabanja azo mukota abanje njito shijurumu ko kana kubanja muko wonaja akuyihama bujya ngo nayenda kugira ngo sente zigumezereke kukanya zikaba nyingi kandi zikakurema ko kabantu no kubahabura abarando na tenant kugira ngo no kugere ko regana nunji wabo rando na tenant ukoso rya nakenda abapangisa ni uno cendeju mwene koko ine kuteganise gamba na landlord mugambe nabo abukereka arataka kuronze nje tazanyine mu buzubuzubu konka niza gukora ki niza kushashura ndene kindi necha notice aho umugambira no kumugambira kare reke ngo wabo mumanyise utaze kineki nyenda gukoresa ki gukoresa amajuganje nyenda giya so kusigikira council notice niyo twakaho harimo ko abekiranganize ubundi kusasura wiki hari urukubekiranganize n'uri ubundi kusasura umwezi urukubekiranganize n'uri kusasura go mwaka so notice zino zisemereye kwantu bahereza nizisana kugamba notice yosemereye kuhereza wa wiki nesana ne yosemereye kwa nohereza uri uwo mwezi undi uwo mwaka notice zo zirizita kandi tusemereye kwantu zibahereza nzigamba bwireke wobere munonga atahashongejo haruno tuzemiringo ebi haruno tseyo ko muntu urukumujero titinchenda kupangisa amajuganje haruno tseyo ko muntu okamugira uti nyendo rwo munji zanje ahabo kuboremerwe okushashura rent nawo ko kuza hano yo kuhende dagano yo kwiyamuka tenancy agreement betwikirizine ko gati nchenda kupangisa amaju hati ko kuza kuyaho endagenda gano kugira ngo mwabantu manyangu imwe ogogo okumukupangisana no kwa buri week ndwara ko ashime kuba nashashura no muhereza notisi yebero mushanje jije nayo ni week uje tazi omubero hawe bero mushanje tamajuganje nyenda kuba nikora kininge ko zisize nyendo rgeho mwamuri yabo kwezi kumwe no muhereza 30 days kugira ngo ombero 30 gona ko no kwezi nyenda majuga uyetereze injizanje zirigemu hato ko no kwenda hendagano habaruho iyo mwaka kugira ngo iyo muno mukaba mukirizine kushashora kukoranga naka tenancy agreement yo mwaka no muhereza 60 days agona mezi abiri kugira ngo mezi abiri oyetereze orgemu nyenda kuba ninkoresa ki nyenda kuba ninkoresa umwanya gwanje ningashendagano yanje endagano twaza ku 10 then aro notice ndijo iyo kongeza nanka rent kugira ngo rent no ndakujongeza echo kubanza kuza kongeza rent iteka ndigira ngo toshemerire okubanorenga aha 10% ejukune nenjibanyise mitwaro nkaga waza kongeza toshemekwa norenzya aha mitwaro 10% y'imitwaro nkaga ni mitwaro nkamukaga toshemekwa norenzya mitwaro nkago kagirega hiburu iteka teri kwikiriza kugira ngo wagire wayongeza rent beyond 10%. Ukani baza kwikirizana ushangiza arengaho yukugira kuwikirizana naki na no umupangisa na landlord. Ushangije no kigenda muri competition yaza higuru konko muto kumuya kugira ngo wamongeza rent kurenga 10%. Iteka nicyo kutugambira kandi nawe obwire goshime kuba no jongerezamo
otakima ko mukasheshe aho kwezi kumwe tunayongeza kwa kabiri tunayongeza iteka ndigira ngo waba mwe mukizine kupangisa mushemeye kuba waza kuongeza ushemeye kuba iyo interview ya mezi 12 ubwo no mwaka kugira ngo ejo kune nazitaha mu umwaka gutandika n'ingagati y'umwaka noza kuba rente inatandikira ni yejo nyunda gumeni intamburira ho rente indayimeni shashura umwaka kugukwaho nibwo rukushama ko tunayongezamo 10%. Kore wanashashura mitwaro nshanje no kushashura mitwaro nshanje na mushanje hato yigeza mu 10%. Na ije mugitamburira umwaka yaza atakongize atali kugira ngo ya kongeza 10% harabahe myeze 3 yagamba nayinjiza mu 10%. Cyenda amateka aho kwiteka ntugambera 10%. Now haro okuchendeza rent kugira ngo landlord nawe nagemeserezwa kuchendeza rent kugira emwamwikiriza ino mu ndagano byaba bitakozuru kugira kuwe wikirizana ngo enju inaza kutahamu shimi kuba harumwa mizi hashimi kuba harumwa amashanyarazi hashimi kuba ininka parking space naki nebindi hatu mwashanga ngo omwanya ebe bintu mwamwikirizine tubiruho ningashi byabura hati iwe mumikirizana ukucendeza ha rent ezimwamwikirizine kugira ngo shaka twatwikirizine umwanya go kumpanyisa gwine parking space gwine amashanyarazi gwine ki kashikanta kubireba hati mushara mumwikirizana sente zicendezubwa kurigerera services z'uwanoye ndetse mwikirizine tuzurumu imodoka ninjipanyisa heru ni shashora y'akasente amashanyarazi na gorasora niyo ndukorese ninga nindeta gendeta azoshanga in expenses nyigezo yo nokora ki inshoze nije eyo yo notahamu hataho imwe nimwikirizana kugira ngo oriya landlord ninga shi omupangisa acendeze aha sente z'umukuba mwabire mwikirizina ahubwo nora nayakora ki hine obuherezo bwo kubotatunga obumwabire mwikirizineho kugira ngo hino obuherezo mwe mwikirizineho kuko obuherezo bwo twakora ki tuhabutunga mbwene hataho sente zibanza ukora ki yuhare ntuno cyendeza ha rent yawe yo kushanga ngo ukumaye mwikirizine tukwe cyakorwa ine kindi cyo waronda kugamba hwawo bike byumpangisa atasemerire gukora kanso twende turole hansonga bike byumpangisa atasemerire gukora na muno ntubantumanya umwanya niyo gupangisiza no sasura baitubike byotasemerera gukora buko bari mu ensonga hati nkeza noise pollution kavuyo ubundi abantu bayija bayingi no sangeje untaito baiturimo abasigaze ngama 20 ubundi nebanywa nebatamira nebatokera bataka biki byo mpangisa atasemerera gukora baitu umwanya ugu no bwarani yo gupangisize niyo kugusasura baitu bintuke byotasemerera kuba no gukora umwanya ugu ngugumu ebitusemerera kwantu banyisa barukutora wabari mnonga icyo ni kibuzo cyurunje mnonga kandi nshonga kuri mnonga ati iteka ndegera ngo waba no pangisa umwanya ebyo rabe no kurura muri yogo mwanya kandi bitakateganisa obusinge bw'abandi ba neighbor kugira ngo tushime kukozinga umurumba geta nuisance no kushanga ngo iyo byo no gukora kandi bimaraho obusinge abandi abantu bari mu yogo abakweri kushanga ngo umwanya no gwa residential ningasho no kuraramu konkiwa hagataho ino club ina habara no darano dukure bidongo hato shanga ngo umujya kutwara mu mateka agidata ago umuntu ebyari nakora umwanya tugo tiyo setup yo mwanya kushime kuba guri ubwo abantu kuza mbakabyama konkate ni byari yo nakora mbene kugira ngo iwe nka tenant to kwikizwa kugira ngo echo rakore ushanga ni kisisha edembe ninga sho businge bwo ndijo muntu kugira ngo iwe nka tenant cyo za kora ariko ticyateganisa ubusinge bw'abandi icyo cyo itegana tugambya kugira ngo landlord tenant wabari yo mwanya reka ngo ebintu byo korora umwanya ogwe nebintu ebitakushusha businge bw'abandi muri kugira ngo icyo raze kora arukushanga ngo umuno rwari kugira munongo rwari kugira ngo abantu baba byamirusha ngo rwari ninga ushanga ngo nka activities zo gukoraho ishanga yukore kiro ni oyinonke kiyungo inonka hoteli konka abantu nubaturaho nubarabaho ngo shanga iwe no koraho ka business shanga ko umuntu ayine business yari nakoraho kaje mwene ka stationary naki uko ndijo yijaho hatuwe nandako kuhemba masigiri atandike kutekeraho nuko shanga ni ka petrol station keje ninga hino cyo koraho ngo shanga ikindi cyo wakoraho kitakwatagana na baneiba n'abandi abantu bo washanga mu gihugu mwana so ati echo iteganda bandigira ngo iyo takateganisa obusinge bw'abandi abantu kugira ngo umwanya gwe no correct ikintu cyo raze gukora kibe kitakumaraho ki
kitakumara habandi obusinge hati iteganje no kutugambira aho kugira ngo iwe nkomupangisa umwanya gwo wapangisa waza gukoreraho reba ngo ebyo korera umuryo gwo mwanya nibukwatagana nibyo abandi bantu bakora tino rukuza kurugayo na complaining ati kashati niwo mwanya gwanje ugumpangiseho ukanakoraho ikinana kiriya hati ikijo noine kora kureba ngo ibintu byo no ukora nkarandroad na nyine nka tenant reba ngo nibukwatagana n'abandi abantu kandi utakashanga nibyo gukora ki iwe niwe orukushisha kandi nana umupangisa tenant oine kutora obunanizi bwo ngo omuntu kore ya abakuba ne complete nyingi omuntu kore ya kupangisa enjiye gerebe kenji yawe ahubwo niwe uri kugiraramo niwe uri kukituramo muri kugira ngo egumu mu conditions nungi kandi waza gukora ikintu cyona echangu izo bakwita like major changes ninga fixtures ninga sho kugira icyo wahindura iyo kijo kadeba umwanya gwo yakupangisa kintu kiri out nyinshi cyumwe na gushenye cyongero kibe cyango tininga hari ngire kinayombeko ebyo mbyikirizana mba mutandikira mbikirizi no kwandika ninga shi wareba ngo cyaza kuba okisya nico kugira ngo oboine consent ninga shi okwikirizana na landlord kugira ngo changes nizo raze gukora aha mwanya abenazi manyi Okay, aho nyini awakinya mukano ncho ndiyo ningia kukaguza abukubona naso kuija kanso akapangisa umwanya nkagunu akamara gupangisa akagamba nyowe dining yenu ndi interezenu mbaynyenda hano mbiheho akande ndore kicumbero kenu ekiyungu mbere kiryaho tikikozere tikinsemerire ayenda kisenyeho ubundi akiheho akanosanga atatwire bujunanize bwa kumanyisa mukama wenju anabike byakubasemirikwa na hindura akandi atamanyisize nakataito wakachwa mukore mpinduka huwe nko umuntu aho henyini noho nabaningia okukabuza kakuba hatabaho nyikiranganiza yabaho weija kupangisa yabaho agreement rajukua tuikiranganiza wanyoleka amanyire armu abantu abamu takuoleka ngu ayangire na kuoleka wikirize bione mwikiranganiza no kusaininga esaininga boyithat kurugaho ubundi yagenda mirimo ye ubundi yenjereka mu kabana emyeze genzire mukaga munani kumitabaho ikiryaho tarukufayo takoraki kandi no kunyaga ubundi yanyagire na muno habukuba tulhasonga eyo munyagi so umuntu uguno twara bujunanizi bwaki kurora ubundi wa ati noreba umuntu kakaba ari umupangisa uvunazo no kuranga yashashura ki rent waba uri umupangisa uvunazo no kuranga washashura rent umuntu yatashashire rent ukashanga sente zagumaniza kimurating ziba nyinshi we landlord nakuhereza notice ninga shinakumanyisa atamajuganje nozagaragamu wanoreba ngo tungicho wagamba atari umpurizigana yona tukugamba na landlord uyeshirekire haramo abantu munju we naija nakuhereza notice akujya atamajuganje nozakora ki nozagaragamu ahabo kuba uri mu kushashura rent haza kuko nagambe kugira ngo uyukore mu kushashura rent na yakuyo mu majuge cyo kugira ngo otija kushasha senze sinda no juga ariko uzikora ki uzishashura mbwena hati no kore kwiha wibanje riye nyuma yunka landlord I mean katena to ine kumanya ngo oine kuja kushashura to 1 point konka hati woriya akakora kikura ngo ya recovering sentes ecyaro gukora cyo kubanza nicyo twagamba kugira sente kuzikubazira zaziye sente nce no zomba LC zazigeze yongireho arokotse ezikubanja sente nce ibokota small claims haruna na koti za butosha ezo kubanja ki ezo kubanja sente mbone iyo nko mupangisa no kurebuka ngo wafaye kureba ngo washashura sente nguko shime ko kikoze 36 ho bale kuba no turora nyone yuntu kigumiye tuwera tole bapangisa mukere kanu kenyini anabani nsaba tumule ukake akanda gutorarwa mukahumuro tsobora gena mayiso hamna kanso Eliakim abena tsoborore nsonga zimwe zo pangisa nyaburewe otarwa